ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Usamla Ferdinand Kharkamni ubla shimti biang yakam president joga KSU North Khasi Hills District Unit ulo angkum gaseng ke ne presya iklentiral kapaga sarkar kampat pentikna yaki aan bagi kendon ke bantek lakam yaki jingrung kerthep joga menderi syakadega jela Meghalaya Lor ki wei ki mat beken thop yaki jinga penbet yo pot usam ki jingweng no yaki kerdop khajana ki kapot ki baju pendik yaki paradok parasnam gajai benrio bat keba kamat keba kongsan kadai jing dawawan pentrekam yaki inline permanent Ya kajing jit pentemai kinong yalam jong ka Khasi Student Union North Khasi Hills District kebolong hakar po artrik juliu arajar posau na kaliangan jogit khot ka KSU North Khasi Hills District kala ibit biang benbenchet biang ka kam nong yalam hu samla Ferdinand Kharkamni bagani ka dairu ka sien ka basan ba uni usamla unbat ya ka kam nong yalam klam dadan ba yakun persya ya kam Vice President la benchet hu samla Joseph Lambok Rembai nang tade James Hitler mau penyang kumu General Secretary usamla Banjob Maring kumu Assistant Secretary usamla Baya Shanlang Kharshan Lor kumu Organizing Secretary bat kiwe Kaseng raya nanti na shibun dili imaujan hot na shibun dili di kerjaan di baka keladon na kipor kimi kita kinong shun kami semat ban penkarya yang kaseng bantunni yang kita daw panwak kita gilak kelenti kumno panpenpat panpra yang kata jingklan pada jingkeli jongseng ni menta hakini klimak ki pamenta unong shun umdeke tang uba miyakun hamaram henry angipet ha ki benta ki paper jadi kinong shun kiba penparya kiba penthop dia kaseng harukom henry eipat kabang gua yapi yangi wei tak dekhot tu kaseng banglong kata kadai banglong kiba scam jimut watla bun kiding penkiang watla bun kinong pensoi watla bun kinong penpara henry ai ba kumbak kisnan kibalet kumbang larat yang kita diting berkiang kumju hiru nangis umat ngentom napang yang kita diting berkiang ngenrat napang yang kita kimau jenton nangis skam ba uwe dokot joseng baidan menta hari yiem udon yang kata kacing sokia na benda rajong dari balajong kajat benrio bat kali ke kasih sokia ke perlong ini bangindon hakata ke yeng ba ke bangikot ke Khasi Students Union balangit skam ba kumba ni julian kali nakapor hamang lagi mak hamang lagi isu ke bangis keseng kesim nangit skam ba menta diru inadon kaju hi kisiso ba kaju hi nongnen ibreu hatang dikeli yong bobalai ei bata KSU kalale hadu menta ne ei kata we tau so jingjot jon KSU hadu menta ne nasba nong tang we dendien wat yang mentaru kidan sangut idokhat jongi ibadan apo along lamenta la arna genti pinulak manu lani uno brio bodan hanoe we kanhon ba bodan nadi kumbolong idokhat jongi KSU kani ba idokhat jongi
kiyo dan besyong hang dia po along. La kiyo maspa kiyo pau Henry kajinglan tadi ke jongki nak banta ri belajar rio ko perlu iki pandan hati along. Henry kumo ombat inoelam ba along kali kita ke skul ba kawan nang perang ba kan panang pensar yang akan siam rio ke jongi we mengex kam bau we bakat pada hangi bandar de kebor unum kerandien unum salia wat amtang pensyom halong Henry penperaru kelang jom tingim maso syaban kuai syarapang maswa ban bersyai ba khatung ka isi kalarai hak semua tekam kabarem disabu ya kasni ban perskem yangi bat ya kiwe pat kum ki assistant ki executive member namar ki donru ki noilam ki basa syom thai no ban ni sapetep tugas ki ban ngaso dap document haba ibu isabu ek ta kasi kerpang kaba kisawan ki noilam ki bahakmat jong ka sekmi ban pendap ya ka benda ka jongki ban ni thu yepi Syuawan ni mene dalam step lain ngalamu apa jetiak menduai nam ta jongi we bakane collection kenyai bet ti kimi kinoelam om tang kiteng henry yin di ya kam ke joki nang excam yala deru kunju makran ba binambu yang jishenia hanga saisin ba long utau noelam joki ubasan ban hapo wajib duai ada perhak mene ngom bagam desu tau funnel kevin kar khamni ko pijet bani ko ke kane ko masan ngal compare susu ngal compare kamut manong no ngal pun kelai ade ngal renew ya kata kajinglong kajonga nomor mensuang ini tu pi kengga kam no ngala menteri kum no ila mo pilajet ngala menong tang lai ko na 10% ko ngala manai ko Raya so menta ngarang lasu, bat ngidang lasu panai kapor. Enam ta kari ba kacak rengi bolok kuai. Kimat kicuran dan pun pan ngaso bal ngida kerengi kine kanlom kabam yahap hane upor. Nomor bale ngaso bal phai mat shwa yangi uwe. Ngasih berkat yelede nak mau ya kawai ke WhatsApp group ke jungi. Joki noilam joki KSU kaba sports secretary ulashna kabadai kata ka push up challenge kaba we bukan push up hadu sekolah ni atau set upah atau group tentang diperkhat ba kadaitan na jipati club lane pati sotunat ini no renga sotu bagi ni sotu ba kajingkelan dat yani we ada ngilong kita kinoilam jom jai beru pulang kape bangit skamru kanai ka penti mentaru hapo uneuju noelam un sapni sibun ki jingle kai sports ndeshu namata tangiye ni kiwe kibral shabar jong sai ndai kalong ru namata jumi kala manong ru kajing simanta jong baro ki circle kabangin ya kentu system lane ke siski ru bangin pedak ki jingle kai perpudi ke jingkelan dan jumi kebian amar boleh ka kerani kata tentang ini hagiwe ki jingelam habangi keren ni kinuno hagabakut jonga jikran jugi shikran nam ta pun samla bukit kiar ngi jisni boro hari gladai ka kamram jugi ku khinmen bangin pedi sho bangi yak bobatam bangi sapni petin tipat yakiwe